Robustni mobiteli već dugo godina imaju svoju publiku. Taj postotak je puno manji od kupaca koji žele najbrže, najnovije, najtanje i najbolje, ali svejedno. Interes za čvrsto građene uređaje je i dalje tu. Većinom su to radnici na gradilištima i ljudi koji se kreću ili rade po sličnim riskantnim terenima. Ali to ne znači da su takvi uređaji samo za njih. Tko ne bi želio ne strahovati od loma zaslona ili totalnog oštećenja uređaja? Taj rizik sa današnjim uređajima je posebno velik, pošto vlada trend zaslona od ruba do ruba, a troškovi zamjene oštećenih zaslona su sve veći i veći. Kubot King Kong nema takvih problema. Niti ima zaslon preko cijele prednje površine, niti je tanak i lagan. Sa certifikatom IP68 otporan je na vodu, prašinu, radi bez problema na rasponu temperatura od -35 do +60 stupnjeva Celzijevih, zaštićen je čvrstim longi zaslonom, a može podnijeti i pritisak od 1 tone, barem po navodima proizvođača. S lijeve i desne strane zaštićen je legurom cinka, a po rubovima i gornjoj i donjoj površini proteže se mekana plastika. U cijelom uređaju se nalaze urezane ili izražene linije, istočkane i nepravilne teksture, mekana plastika. Sve to kako bi grip u ruci i osjećaj robustnosti bio bolji. Tipke sa strane su nažalost pretvrde i ne pružaju jasan feedback. Nema onog osjetnog klika te ih je potrebno jače stisnuti. Zaslon je veličine 5 inča HD rezolucije. 4-jezgrenji procesor takta 1,3 GHz, radna memorija veličine 2 GB i 16 GB interne memorije, koja je usput proširiva microSD karticama. 2 slota sa 2 SIM kartice i baterije kapaciteta 4400 mAh. Podrška za 4G je izostala te je dostupan samo 3G. Prostor za SIM i microSD nije kako smo navikli sa strane, nego na poleđini gdje nalazimo i mala vrata zatvorena vicima. Stražnja kamera je rezolucije 13 megapiksela, a prednja 8 megapiksela. Što se softverske strane tiče, unutra je čisti Android verzije 7.0 Nougat. Bloatvera nema, a od negoogle aplikacija tu su File Manager, FM Radio i Wireless Update aplikacije. Neke aplikacije kao browser, kalendar i gallery su zastarjelog holo dizajna, ali nije nikakav problem jednostavno ih zamijeniti drugim aplikacijama. Čak i sam launcher je čist te nema nikakvih dodataka. Od dodatnih aplikacija pod postavkama naći ćemo MirrorVision, sučelje gdje možemo iznenađujuće detaljno podesiti kontrast, zasjećenje bojava, svjetlinu, oštrinu, temperaturu i dinamički kontrast slike na zaslonu. Preostale opcije su mogućnost mijenjanja pozadinske slike i hvatanja screenshota, DuraSpeed za restrikciju pozadinskih aplikacija u korist trenutno aktivne i automatsko gašenje i paljenje uređaja. Zvuk je iznimno glasan na maksimalnoj jačini i male su šanse da ga nećete čuti dok zvoni. Kamera očekivano i nije najbolja. Šum je lako primjetan čak i po danu, dinamički kontrast je loš, ekspozicija je dosta često ili previsoka ili preniska, problemi sa fokusom ukoliko prije fotkanja ručno ne fokusirate, sporost okidača. U video snimkama je posebno primjetan problem sa dinamičkim kontrastom, ali opet, s obzirom na cijenu, očekivano. Zaslon niske HD rezolucije i velika baterija od 4400 mAh za pretpostaviti daju izvrsne rezultate u trajanju uređaja, tokom korištenja i u stand-byu. Tokom našeg testiranja izdržao je 5 dana normalnog korištenja, usporedbi sa današnjim top modelima to je čak 5 puta više. Pa da zaključimo. Ovaj uređaj je rađen za ljude koji nisu zadovoljni današnjim trendovima na tržištu. Njega će cijeniti radnici u industriji, mehaničari, nautičari, građevinari, planinari, službe spašavanja i slične djelatnosti. U doslovno svemu je dijametralno suprotan od ostalih. Masivno, teško i otporno kućište prekriveno materijalom koji se ne skliže, velik broj raznih nepravilnosti na kućištu za još bolji grip i dugotrajna baterija. Ako su vam ove stavke najbitnije, razmislite o njemu.